ya pomude emo ensem na fei yento aso de owo me eyemia me na Christiana osai bofa dodo no afred mambofa okuma se mame nyame hira o nyame nya okese be katwinia mo amunim zampa o ye betwinia mpa ai nyame hira o papa na kuma so secret ni nyina awrade ema no emram emmaw me wo ora Richard Adom owusu our general manager da COA Research and Manufacturing Company Limited ano ewa ha tu hwe manim ha se ahun se COA eduro no esi ha ebie nti ye ba bedi sa enkomo no hye no nso efa mame ye bewie no na wo so tru meka na ne wakopa ode ede ato pani anopa ye mu ache ye mu apa abo ahofade no so nya bad efe papa ye da se papa ma ye hunu COA RMCL anase COA Manufacturing Company Limited. Mobota epa. Edasi. Eda itie for any ahwefo nyina so asi. COA Research and Manufacturing Company Limited no. Yebutai ankasangasa eye ahwehwemu anase research. Na afisi so ye indro. Endro no eye bibidro a friends say plant medicine. Iti yebutai na say research and manufacturing of plant medicine. Ahwehwemu no afa bibidro mu. Mo system ni mu ache se menkai kura ta me ba ya pa ye covid ni yi ni tie ni ete kwanka still what also you relevant pa because e bi mo ba enche na o ma die off musikiti ni dey then na master COA ejina ne nan so sa that's bebre dey ma COA ejina na so say ihwehwemu na ye ne ade ye koso e ma ihwehwemu ni e de edipin na tifensan say o hwe se na ye ndro no a edindron afa abayefo enemamu abofokasa no esi current good manufacturing practice and afisi so quality management systems enti we ade aye consistency and eboa ema edron ekusi ejina musa no tinye say mo ye ba akona no mate ada ade achi bia mo sa ati hwehwemu mu ye bibi se be ya ni potency se de ejina na so no begina mo why ade ye wa bibidru ahodo bebre baby mo try a won semfa dia na ma ya rehemu wo mu no ya na ba fom e dia na ma mo dia na stand out di ma Ghana for still e de won eye adwuma the man is standing out and say your manufacturing process is unique esan say your fat processes mu profukasa no you will be a friend of maceration and a good through purification exercise na sa process na ma COA ni drone unique and it is all the to other drone account na we a pure processor it is said there obi a wo ye abrofo drone sa pepepe na di fam into we hwa a drone obi was na we ye bibi drone so bie so a it is say nsuo colorless scent bia animu won na afisi so yemfa additives and answer preservatives bia nkom pure organic. It's an say process na di fam na ma drone sonko kra na wonoma etimi boa na ba obo hamba and I'm register so FDA I say boa ya setena mu ni ade so ade chi bia hu sa dance de na different de bi mo kafa ho no different ni dwuma de be pa ne di e wo de padua mu very what oni padua ni panka say ni padua no e wo abode ahobambo etimi boa ni padua ma ni padua ni ECP sita now so sa ahobambo no ebrasia na edro no eboa enti drone timi boa but focus say for general well-being and enti eboa emasa ni pedua abodin ahondin na ewo fom no eman enya din enti yarewa bia etimi ha no sa edrone etimi eboa bebre enti COA measure ade a for general well-being eboa ema immune system no strong this yare bia eba also our immune system na ba fom no ekenya no be fight no simple eboa pa wo covid no mo die ma ho kra ye dene na na wo da so ye be dru ho no mo so na na bia pharmacy ni hospital bi o mo pa bi aton so a no ne hye ne say very good inti say pharmacy bi and hospital bi pese oto a ye wo marketing department omo number ni ye 0244 726611 so from o me ye nhye no mo di bi abrel say ho ne ye kan ye inti say bia pharmacy shop bi hospital bi person o motokwa manufacturer na e fancy mission COA mission ayin
omo friend number no a ombenya bi number no says sumam number ni 0244 72 6611 okay so 726 obia pebia call pharmacy and our hospital because at a point they are na wunya bi nto edron e wo bibre na the person medical one say COA mission is essential herbal medicine list so it is here doctor for I train it prescribe a drug so bibidro na okọ hospitals bebre o ha okọ ye will bibidro session and your orthodox session it is here essential herbal medicine list so it doctor for it prescribe ema okay and you know so ye na bibra like other countries no so ebi ho it is here no say other countries no answer e de be ko no ye call Food and Drugs Authority na you apply for free sale certificate in terms of the money na it be de call yenya bi a edi bi call UAE and I say Dubai FDA my free certificate it me edi bi call ho enti bi o Dubai ebi wo ho and wo call Dubai a shop wo ha obetime nye do bi ato ho the other countries nso other countries nso ebi also ebi so okay enti client per se ye back kwa for atna ye mo product ni bi so a ye be hu no wo mo enti sia no COA ye wo Nkran ha Spintex Road 18 junction ode ko Kasapreko ho no ye wo Aswe e wo ho afisi so Cape Coast ye wo Aswe e wo ho na Kofrodia ye wo Aswe e wo ho na Okokumasi so ye wo Aswe e wo ho na COA Research and Manufacturing Company Limited no ye wo sister companies COA Healthcare Clinics nti okọ clinics no a ye tumi ehwe ye wo medical herbalist doctor for you training omo o bibidro mu nti so okọ a onbehwe apodi mu na omutimi de watu edro no so etimi aboa na saa COA Healthcare Clinics no ya de ye bi ato mo bia nti emfa yare e hawo no okọ ho a onbeboa ma onya ayaresa mo ya de is mo atremu pa ga first den kan nu na ye benya but they say ya clinics nti wo pa bibidro wo pese wo no de helps na wo pa ene ye ko a wo ma bie number ni 0244 726611 0244 726611 COA mesha edinu wo hodada adwuma ye busi immune system ene ye de clinics aka ho nti no wunya we no wo sa akọ ho na wo condition bia no so nuro wo ho a bibidro kwan so omde be ma Spintex 18 junction si ebi wo ho Kofrodia bi wo ho na Cape Coast na Kumasi so e wo ho Kumasi Bobson junction ho Pogas ichi wo ebi wo ho enti pharmacy ne hospitals a so mpese mutu COA mesha ni bi so number no the same 0244 726611 0244 726611 na yentu na afi yemfa enko nti clinics no so no asa uma baby direction pe mame other ones no so baby pote ewo nti clinics no said me can say ewo Spintex Road ufi 18 junction okwa ewo kwan de so afi su Cape Coast just about 300 meters from Interbetin teaching hospital no your COA Healthcare Clinic ewo ho and afi su Kumasi your clinic no ewo Bomsu junction Pogas ichi ho no okọ ho a asuen ewo ho a ye be hwe doctor for ho o metimi ahwe na waboa yes ya yemfa ye de no yenyusu ye de no mo ye damase nyame hira mo na ya na ne nom no kire ye na de wa ba de na kire ko anom no sa de tie yemfa su fra na ye nom ne sa nti se na wo hunu endro no a se na ya ye no o hwe a ubie so a ye obofo kasam ye obi e hwe ne phytochemicals about 180 phytochemicals na wo mu na eye volatile perfume kan say ubie so a etimi eko enu nti na say o measure edro no a odi insohye kan nti for general well-being no o measure 10 ml na o di 50 ml of warm water account na wanom okay iti ene enkura edro na enkura ye modro cap no sa pepepe 10 no wahwie we ba ko ti no wahwie we nko a 5 times insu the day that's one miss no one anopa wi anwumra na say anopa ene anwumre 12 hourly interval okay afesu so say yare bi wo so na wo fa edro bi a eno so for supportive treatment inteno so obe measure 20 ml eno so say obe measure 20 ml okay so we treat condition bi a eno so 20 ml okay na wo de insohye no 50 the day no agum eguso okay on fa 3 and numu kra o de kan won ape na wanom immediately eno so anopa ene anwumre
Yeah, wait me anom no empty stomach. In fact, say unum 1 hour and we didi. So wo fa wadro bi a egusu fa edro no. Na wo be fa we no 1 hour and sana we didi na wa fa wadro. And no say me di treat bibi dia. Me fa nso nka ho. Odi nso ka ho. Nti ni nyina ya dia odi nso ka ho. But I know na ye 20 no. Yes. Nti 20 mil no say who treat yare bi a o measure 20 mil. Now the 50 mil in so area account na wanom. Nti twice a day 12 hour interval. Obi atimi no. Obi atimi no nanso apimfo omomoma emba enufo e na nkwala 12 years and below no ade omutimi emfa. Apart from that no obia atimi no kwa mesha. Say as o hwa me by me say hamatan no e ya bakakra. Abakora nya bakakra. Bibre ya no ina ya wo. Wohia kwa mesha. Na e boost immune system na amaw. We are me dear into we are pe anope ya obefa bisisi ya minidi na ma no me de wa ha ya sa pepe ya da Silra Richard Ado Owusu General Manager War COA Research and Manufacturing Company Limited ne no mudi nkomo no number ni 0244726611 0244726611 Debbie Bless happy birthday nko emfa emma na afei Nana Fosu Akatechi Nana Fosu Akatechi manager ene o birthday nti happy birthday confirm Nana Fosu nyamishra papa na fe Debbie Bless Abrefi Debbie Bless Ghana Foundation abaywa son of fe ene na woda nti mo amudi ma woda nyina mo ne me maame Cristiano Sebofa aka Mambofa edi mo birthday no nyamishra mo nyamo kese osi se mbaye kese pa bidi si ha o man hene kwabna sante ene na pamfo aye krado etwaso